खुलुमनांलाय हामबाय जों दिनै TTADC हाफांनि बिसिंथै कायसा प्रेस मीट दागोखा नरक जरा रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट मीडिया नि बर'ग्रुप चिनि डिपार्टमेंटल खबर थुमनाय जे फाइनि रुनां पिलानो हामबाय याफार दिनैनि प्रेस मीटो आंबाय दंगरो चिनि Honorable EM Social Welfare and Social Education Madam Dolirian Oro Tongochini ICAT Doftorni Principal Officer Bishwajit Sinha Tinini mo press meet ni mul boktobongka Thangnai onek bisirombai Hojagiri ter ebong Sangruma terno rugai Many organizations they have been demanding Zemono rugai chuti ghoshona makhe State government ni thani thango ADC ni thani phayo changoro phaiman pore bonukha multiple representations rijakha norok joton siyo je chini kamai thangmani sangskriti chini culture chini tongsamungno chang tawaisa mo thangnan bagai TIPRA MOTHA ADC hafang chang chaitogi dongbai monorugino tini hojagiri ebong songruma mataini bagai je dino o date claimani a date songrumani bagibo ekdin ni chuti chang ghoshona khlaika ebong hojagiri kokto chang joton siyo जों सिरिसितिन सिमि जुदि हजागिरि सम्पर्के सिनान थांगा हांके मोर राज आमलनि सिमिनो हपुंगाई हराई रोजाबलायो मोसालायो बिनि कायसा डान्स फर्म न ताबु हजागिरि डान्स नि जे फुनुक जागबाय अमो चलै फायो हजागिरिनि सालोते हरो जेनो चिनि बरग्रो हास्टेग नांगि जोंगाबनो पालाई माननानि बागै Bonobo kaisa chuti ni din जों घोषणा की चिनी 7th EC meeting 22 तारिख February 2022 जों खलायका and the executive committee of TTADC we decided mo salneino जों chuti घोषणा खाइने जों सियो जे चिनी ADC नि फातारो चिनी TIPRA सारक दंगो बरक अरक खबजा ग्यांगी भान मानु जेहेतु स्टेट गवर्नमेंट BJP IPFT government ni thani represent